kwaje angenasule Ndizi TV yetengia wansu wo Gusii 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 kigekogera tuko ekona yabeire na mbeyemo kigekogera tuko ekona yabeire na mbeyemo simero belie metindi wansu wo Gusii simero belie metindi wansu wo Gusii tamanga na maya wansu wo Gusii tamanga na maya wansu wo Gusii merobeli yo bosemia wansu wo Gusii merobeli yo bosemia wansu wo Gusii chingera chakogokya wansu wo Gusii chingera chakogokya wansu wo Gusii si yetengiba wansu wo Gusii Ndizi TV ubwansu bwo Gusii. Miyabono mwancho muriro Ndizi TV andonsia soberete nande ni mambingia tokonyora na sembeo anena sumurubiri bwensakia lituko lya Jumatatu nande twachakire eiki ende anene wiki ya kabere asumutinyi watano watatu mwako yiga wechirubiri nemeronkebere nesetu andonsia soberete to kwariani kiandege komi osoe asumurubirio tuchaka manaye nande tokora manaye asingincho aye kerora abu na intutora nige bondie koba tuaswa asumurubiri kerto bega tuwe kwani intutweka igobono Ensakia teraba ndete yorabo gwoterere Ensakia gusokumanya ari agendete gokorekana imene isiko ya Gusii tokuwakira mbie monekero gochora Ndizi TV ne rubonsuma Gusii anena asumurubiri bwe Ensakia gochagira chinseji 12 weganyise to oje abono igandonsia soberete chingongo nyechense igotwa kware nikiandage komitogote na soime yomurubiri tuchaka manaye na ntokora manaye asiri tukeriga toko siori eiki eye ya kabiri na diakote byo mutinyo gatano na gatatu rero ni tariki 5 na 2 mutinyo gatano na gatatu mbago jirubere nemeronkebere na iseto igo mwaka no endete kominyoka no endete gosuka gochikoera ari kwaganete goikirania bono goikoya beke asoborososo endunyare goko yeikirani omwachi bori twakware ni kiandage komyo chaka manentwe nandokora manentwe krotona shouta ale ensemerinde ye studio anek bina mariogi nechibicha agocheire andonsi asoberede kirio korangi na bono toma ujumbe yao odena kwabokire wasoireme yumrobere haninga kirobere diri tukoliao ase eike ose kirobere die wiki yao toma temno Gusii egatinginye ngaini kiario bonde kiaja embrake twa oswa mwaye ande Gusii nyakwerigeria wiko terebigali ndendo makonyora kerio kobeka monu oigo Gusii momincholimi tari moseraibu mede moseraibu ere nyomba atigaretera kiri momincholimi bono kwa minchoiri wachakire gosoka gochikoria emeremo yao gosokore gasi yao buna intu pado amaigatato twabeire momincholimi bona kwari ndikiandike komi ochaka monaintwe nandokora monaintwe asemambi yaboniga pia mono sana bwakire pia mono sana mwanchu muligereria mno mintati kirigotebe mambingi ya elitsikolia Jumatatu wiki entangani morobelio Ensakia bono mambia yataseni Ndizi TV kora tuachire tuyariganirie tuli tayari gogotebia na gukumanya mange ali akorekere kurwa weekend yarenge ntambe na ende tuachakire wiki ya kabere nyike gima litiko lya Monday rikoba busy goika onyariko bagogwetuma ekiagera na ligo chake wiki yao egerebe burungi go karibu sana asumurubulio Ensakia bono mambia ndonsi asumugotobwate chinsi nyonye chiense egekogera Ndizi TV nigotole kirase nigotole everywhere na mashabiki yomurubulio yo nigare kirase igare everywhere igotokubaligania ase libwanga karibu sana na inde mweigwenga
mwaikire ase mugwenerete koba butambe nokwegana waitunga weekend ya umbia ya renge na inde nole bya ki afya nole bya kimagenderero ende nole bya kimirime kiagera oikobe bye bibyonsi egero nyarako bakugosuka bosio kuri ndonyo ko igwete bobe omubere ogo no igwete bobe ni gora senya nyagitari ao aiga Kenya twakoganirie okubwena kwa bwangu kero kende nigo kwabunige tukuguru gatengeria twagusabeire obwene bwangi kiagera tari kawaida gukwenyora kuribya egero kwenyorire kuru mugima ebine bisio wene twakirenya sainga mbemono kiagera kurindire ase jumengi mana enda gutuchake juma yeli tukolia lero igo karibu sana abono mambia nchensara nyarangi Ontita Brighton Makori tokubatira na komo na baigo Joshua Uta nera ogoto produce asumurubule bwensa kyakera litukole Jumatatu weka lituko lya Juma ntunya sawo twanchire tuko wazima na aya ntokumanyanga numugimole na bogoto wanabogotumanya ekyagera SMS number neregabo ase TV yao ototomere ujumbe abo Chris Arogo mukonfirm kwamba mko sawa yabo Sophie Kemi Motangi Simona Tuti kiongozi Zafanayo Nseria mashabiki to mwenzi pia ndonsi asemwebeta ono inu confirm ngamwabo kabe na ndinki mogo chigokora endekoro kende mbarabia bo kuganira bo tuale wiki engi yakigima wetera sumurubyo bwenza kyabono mambia online notolegalia bwatie asenchira yubo ikirano Ndizi TV News Digital abayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube enda boko nyara sara Ontita Facebook onyoro mto Brighton Facebook Brighton Makori egarusanga naintwe ase obotambe kegima karibu sana somorobele mutingu kegima bwensa kyabono mambia buya sana ego so asensemeyo ye mitandao Facebook na sara terito nyore Ndizi TV News Digital ekero wika sensemeyo ya Facebook botambe wote na egento kora you like you comment and you share ekero wa comment ni ngonyo comment yawe ekero wa share iye minute na bari as timeline yao osamba abasani bao bari barase Facebook yao nigo bakonyora kero wa share nende bamanyabuna umurobiri nora omobo bwensakia oyokole tuna maigatato Sara Joshua na nje erinde twakumanyira nali akorekana tukurego nali akorekana lero nali robiri gukorekana anene eikiye igumanjumurira so asenseme ya Facebook YouTube na arontororo buna Ndizi TV News abuna otonyora asibari banje tutubwati witera asensemo yemitandao igokubeka pando ngaigo watu bwati kyara buna botame ko dine to kunyara ko bugori TV yao kurwero yao osokenere keroko gende imbirimo korinde simi yao esimi yenke bune yega na boko so asensemo yemitandao watu bwati rende kwaro sari tukuriao amo naintwe asimambi yabone oige SMS nerororo asinambe yo erase skini ya urabu ya 0792192834 inere namba ere abu ase studio ose erega abu ase skini yao nero gotonyora ase studio asogotoma uchumbe yao enyinge mbare bari nabare ngonya kubona Brighton inambere nigimadero kobekera twake simi na into eriogire tumwaliwa ayuba donto ya ikiaria as management erona kigo chiko configure rende na inu balibalaga niko kwana noene kato ikasensemo yo mchadara na nyi mtakuwa mnaongea ayondo ji goikabo torigere na ki ego chikobe kyara wengi walmeniambia Sara pone simingo takabari ba kwana abanta bange mbanje dikolika actually they don't they don't like kolika message kwande na bagwa kesimi na bande bedigo timetina akibande bedigo rakike kyoje karangeri simina waka babiri batatu iga bakwana guca on air okongumboyo tesikobeke merobeli yo chisimi ibere isatu inye na toteba na bana batangani na boekoba it's very achievable ebya sana gono igwetena etwiniana nero yaendo sirigende kina Johnson entarama ya kurwalia yimeroberi kera beko itakuwa vizuri sana pia mono manjumure karo ndeta kurigira Ndizi TV ne robonsmusi anene asumroberio Ensakia Jumatatu na manga ndata okorakana imena isiko ya Gusii bono Sara siasa na libono ya tindire wisikora jimete na butambe enkora ko bolinde na lende ngakichingwane jiuju kwana ande ngarore namba mocheti wiki wa tena yo korani ole gane rakidende na kwerore na bado mangana na makongwale asichingwana ingi ekora to kwana igo mwanjumuriria ore na muraibu enseno ara sensemo ya centro ase etaro ya matukatano obeiro rero ni ria gatatu I think ni ria gatatu chinkwana chiko kwano kurwalia
babo kimani chungwa ndidi nyoro muramo konyibo muraibu serikali kashawa no enero murayo monyene Dr. William Muto okorna ngwana ai bado njio adera nitawakalia ngumu hasa utakalia nani ngumu ino muraibu nzoro gukwana hiyo no muraibu mabwasi miura mmoja wa ni Kenya kirarenge same Raila Morodinga kiraringa sensemo yekirubo baris yekirubo gali sensemo ya kimera nere ngwaro jibuna moja tia serikali ya Kenya kwanza na baraibu bale ngoro ona nende kaichingwane jimote abajire sa na ite serikali 30 days anda tebetenga president Dr. Ruto asuwatishe na wataongea kama wataelewana. Sijui mbona Azimio wametanguliza kwamba kama wataelewana usivarojenga bali kuelewana, but walisema if we cannot agree on key issues then we are left with no option but kwenda back to the streets. So karopoligeria is like hii kitu bado haitazaa matunda. It's just the formality ngamba turangeri tugacha ekaroto ikaranza batagite bintu ABCD akina ndende Raila Odinga nabe gete maisumarenga entunto tageti handshake ego totete inclusivity as a serikali. What's the inclusivity? Inclusivity no kubwatira ni kwa nabarabwa asamangana ya serikali akatabanga abantu bali bahire vitali ao bahire vitali ao ase bisa kugete na Kenya gotobate bisa kwebinge, so inclusivity na yarata gete aba Kenya bandi na barabwa bihigwenga no barase serikali. So I don't understand tigatoraganya, but to me I have smelt a rat. Things may turn out the way it was supposed to be. The very day that I thought that's what I've been that's what's been updating you na angwana na chibo nchi asiwezi because about you gwana numurai tote numurai bwense Dr. William Ruto ne team yayo chorire ekora na kimani chungwa yaba Aaron Cheriot na abande babo wambirianga na abande ba chorire team ekora wana babo Obiyo ndani. Yes. Babo Kongo Mogeni. Nende ngirikeke abaraya babo buna ba chorire team. Nabenga ekerwa choru chiko represent ndu. Ande boss ya ekwan. Yona benga no na ya go to ba iko pardon baraiwa. Ekero rutago de no kwano mraibu enso kwana chinsa chintindi na rairo kwana iko pardon no na bali batomete kenige barachi kwana. Because wange kwa umenyamansa saizi aba Kenya bamanyana chingwane tokanye lakini bone kero chinsa chikuru tujintindi mpaka murai bomo bosimiro moja ate tena no boyo baba Kenya bakwewa nego bwa rwetu bosa ono timetire ne serikali yaja tena boyo boyaya lakini ndende jamsingi ne na bono ndende no bamanyite boga ntunto maitike Kenya na bwalengo bwabosa bono lende ntoko manyana bwabusa bwalenge na bade ndo bwabusa bwalenge lakini nande bwari goja bosa igana ngore kwe ukromondo maete ngo kororo online yali gwakora igo subsidy yabo magana makongware seito ya Kenya korende cha msingi gina ebinde byonse na biba nyanzi sikuje kaumia maete obonyanzi borona bokumia torra bantu bakwa bantu batutirwe kifamily cyarere nahande bono kurobekana kwisikwira na goseba isi kwamirani pado watu bakakuva aba bandi aba Kenya baba ete bali bana bakulina ndege bagende bande nabere igobotambe so na Nyazi bado itaumia kama mambo itaenda namna hii bado Nyazi itaumia, lakini kulingana naye Sara nkai Kenya ewirede because when you read the book of Galatians ngodena bewitched you Galatians ngorogete ino bagaratia anabeja gitalia bono ngorogete nzitu ya Kenya bewitched us by the way because binde biroje emyaka etane megima twaita siasa because bono siasa bade gendred. But I think chinsa jina kwikanarenga politics will always be politics. So they want to engage in politics, pure politics, so that amatukayara. So in the next campaigns, you get gentogo chikotabia ba Kenya ngama muarora ma. So to me ni
to me neriyo gotebererania so that abantu baje banyora chi speech cha next campaigns otebanga ma uyo ali promise ya kufanya now I will do this yeah because onyandito tasigeti siasa mono to kole binto bona bibwenerete kanga things are moving on well lakini bona distractions koiranirania ndata yumoke nangote bigutorenga mo yande kali goro yande goikairanense bona in politics Kenya we feel good when we exchange mangana makongusana kana njingurigeri siasa ondete yori gorali mageni omaide hakuna Raila bakorega sina Ruto Ruto bakorega sina babo Karonzo so muntu te yori mageni goralia asesemo ya siasa ondete iyo ukero na bagabana konyara no mugabana ne rengo mubunge osabiri kitamu bere yoni miaka 10 abona William he has been the government for many years so many years before you were born jonyo na iboiro konyo aitura iburu Raila he has been politics for many years Ara konyo tora iburu no na ya Raila konyo ara tinda iburu asi Raila he has been the serikali miaka mingi sana aba mumuromo abo buru odinga yani abantu mbali bageni babolengo mbali bageni they have been serving in any capacity ya serikali ikobona abantu barali mbali bageni ikobona siasa yana wikegendera kinena kim etokuburia barayana hari kwendera siasa yabo yo murembe na barutira jinsoze kurende ntubu na bananchi baka waida ntonyoro bokongu bolibura tonyore ikyangwaro chikero kwa bete chisku chikaba affected endagere kaba affected jindagere chikasareka mete tokonyoro endagere uko none jinsu chitokonyora na matunda tokonyora ikubone minedina ama andamana isikoba lioka bantu nyumba torabe ibonera abe kavi ya mandamana lakini etaribuya bantu diatu sabere abara yaba barigererina ki ekoba nande still ningende komo jikanisa ngonyira gande kiara ekiagera ausikuriri most of the platforms ekanisa ba kwanda eki akorengana nje talingia njabwaro wekandage kanisa kiara bun ekanisa yawatehana chiyo molembobe barabara bekiro molembe use rutajerero bamukana yayo muraibwense rero gakuratiga mangana siasa kwana prosperity go sere rebu kweye tosomere na rairaje kanisa de muna rero mu kwana siasa yo de ya go ikaturage biara sere bobe ekyagere kanisa ye Joshua na mwanju muri na Sara ekanisa abantu bajire barandi go bakristo bakorire kurandi to de no muchango renge bakorire kurandia bona siasa jema gojaga na magumura yade naki agifata ose bishop gose pastor gakyonga bere inga kyao gwabera otetu gukwana matuzi ekanisa ayo go ireno na bakristo ina nisame kwa leo inje abwaro I go against the church it's high time for abakristo gose top leadership ekanisa etakirigoja erigureti amangana age siasa asekana tusikwe hypocrite yani na gose nebese kwara bono tageto monta kwane amangana yogosali etina bamandi bakora ekira kiro montra banyora na UDN arenga bwekanisa asimio nani kikanisa abu obwasimia kwane oyobu UDI iraniri ige kanisa ya durubande injimire berenga libyane ngokwana na ekanisa kabe kanisa yogo kwana amangana yekene si lazima mumura yekwana na bako baebeze kwani lazima unge tigakore kurwabu asoke para anyore bali yago kwana na bakristo basoka ju kwana para yes. That is true. Ekiagera to me na I support you fully. Ekiagera chikanisa na chibono chikare kwena na chi platform. Asaba na siasa koruterana amangana. Anda mangana bakoruterana in the pulpit. Na mangana mabe, na mangana atalimaya, chinkwana bakwana nchiringia na chi to me chinkorangi chiri chugo segeta. Just because na oyoga kaigure buno ya tevire oyonko ira niliara sakare. So I wonder why akonyora some of the church leaders and bawika bate banga they were speaking on the pulpit of the church. Ona sanity kanisa na kiere irane onye abara ibech kanisa barabua banyene bishops, archbishops, pastors, they give libaga. And bama etenga bagoro libaga, that is expected. Tawecha kumora liba kweni motuwali. Unless wana mwoli na ki
unless yabonda ki inki uchuko kwana muraibwense no kwana siasa to ye kwana so ta kumenya na ranga nki mwana siasa uchuko kwana so the best thing neli yoko ba mute just recognize muraibwense na shiriki na sisi na tuko na bahati nzuri tikato ikaransi to tage ranking ya saa tu waliganire must you give them libaga must you give them mpaka libaga lyo kurandi igolinganiga if you watch and keenly for karabara okorandi is just 5 to 10 minutes 15 minutes chinyinga at most but chinza chinde it's all about siasa bakwana bounce people bengi kanisa lakini Kristo kawaida bene uchiete kanisa ibage litairi no nelimu so we need to look at that ne gatorigererie gentekyo sana nantumaina ngaki ikera bara bya kwene kanisa you go to kanisa to worship ose okogenda sensemo yage siasa hiyo sasa ndio I think tukienda hivyo ikiwa Saturday lakini most day garona arai hure Saturday yera ningani kwane categorically na jetindi mwa Adventista lakini turikora mangana siasa maono kadi tuko lia Jumamosi abakwenda Jumamosi ngoma jibare go kirake mpago twara siasa engonye gukuna go segari ngesi kanisa gite ya Adventista mono aro nanya kuigwa kiara tini mwa Adventista lakini kora abwatinde lakini ejinde kia Jumapili ninaona shida iko kidogo na bao kwa na manona to me CD tinde kwa bao kwa na that's true no Adventist we don't allow think kwa kama kutamona kinene na bere no we don't allow we just recognize out na kolega yes by the way even for example ngorande Dr. Robert Monda nere mo deputy governor we county ya Kisii ekera chire ngora jari centralia ngora mugwati ngorante ko na siasa buno mo chango le ngoni out no de bantu baito biamono that's what I usually see ba okora tinda rakanisa ya Adventist agekwe so ya sema ya siasa so kwa barai dali na charge kanisa jinde lakini it's high time bono ekanisa soke ekwane kene tali tena bono abantu baigwane igwana korokyo komoko baji platform chukura mana gose chukwana mangana amatindi sana iguma chumulia semambi yaboni geto kobona ayoro che Kenya ngayero jigoji ekerabara ya babere umurayibwense Dr. William Ruto numurayibwa mabwazi mioro moja pado ense meri ba jora tira ikaranza lakini ba kurute na chinsa chintindi ayenga yoro che Kenya toroji o chingwaneji njire tamatunda inero report kubordia semambia bona ayoro chingwaneji ko kwanu nango kwanu njire tamatunda asenzeito ya Kenya jamsingi gelina obirengere bya ona bogo twasemambi yabone tumanyena ayenga kyoroje ekaruto na raira bado ba kurute na chinsa chintindi asiji platform igoli berari ikera umurayibwenze numurayibwenze ari boniga nanyorode chikuragete numurayibwo mbazi mura moja nanyorode chikuragete ngwe kuno yawacha ko yagarode ane niga iberetwe bono lende Onta tebeigo ensenga gigo chikorende abavuasi ababa azimiro moja aba ba Kenya kwanza ngakibago jaribo elimo ende tuski Kenya gochibosio asenjere ya mocha siri kitokuborete bono mambina ayoro chingwane jijigo kwanika anjiro ngakioro jira kwa kani kiara bado viongozi vinara barabu kuruta na jinsi jintindi sana yes that's very true kiro mondo tabirenga chingwane chichirabe I don't know why serikali nerero chenga chingwane chinchiko on the key issue baro chenga chira and the other way igoro ya mangana yugo kwana ni mono why do both sides see what I tried to say. Nindoje. Serikali gero chenga kalingwa na broge chirabe na mangana yugo kwana ni maybe. Azimio baroche yeah. Azimio baroche nga serikali na beta address these issues. Why every party korokyo bova? Because what we expected on your children team na kwali go tebali tangani. Anga kende kanga bali ko kwana on those kanga that thing kange ketimo yete keganye the day but is this Monday? I think it is Monday today lakini bali bande bakane they will not honor so I've been always saying like inkeke ba goji kwana mwanya ko ngari chibu na ba so kile ndo goji kwana lakini kile ba goji kwana serikali tamaiti usasimia tamayeti so aki
mba Westria bakenya chinsa atatore na kioko skojuzi kwa sababu bono njendo je na Kenya iyo ndo takiri kuri na akia bana ba kwande school ngaki ai cost of living ego cha basic bunya jagete kuna jua se bali ba kuna jua abangina bali kari ngaki ba konyore sukari ine bintu bitakiri kukwanirwa asiboni kintu kitakiri kukwanirwa is high cost of living ebintu bisu koirana to konyora kende gyons ekiagara sukari sikwira ligo linse obosiboira nense ego lakini I don't think abantu bachikaranse mesa na bakwande high cost of living to me abwaro era bolimo it is very possible ingiba jogwa bakonya you may find this has ideas ingiba konya ba so that the cost of living why am I saying so ekero de namba jogwa na baiwane right Ruto uyo mara bense out there abune hereko kei high cost of living ora diro buoyo that's what the Ruto out there abale bibagwe what about those sides batari guteko boy rairo tebire na oboyo obu ekotoneri oboyo bokari wana nini gatatu I think no bad let us yes Gusii 300 or 500 mraibense na kanda na teko nebe sirioba lakini na baute nengo je kubeka bari birengo byoko okay bona but he mentioned that na mentioned lakini ndo mede siasa all right siasa mede tenga mondora promisio no na mede kwa kore siasa nyomba mwa ode biro mwana nitakuletea gari kwa jamaro kwa matina ayo mede gari nini haikuwa kwa supermarket na mobile ikuwa so siasa ni ya wanasiasa na siasa ni mwanasiasa anyway rende ase chinkwane chiga kere timu yebwata musimamo kabisa no nyembara chaka kwanirana abande batebire nga batakora tiga we are going back abali batebire awana imani sana lakini rende they will meet tiatoranga nkigekoba Gekoba next as a chinkwane. We are here to watch and say, yeah. Biasano manjumuri tutomera kerengeri kiaro jena ki egenrete ngakiro je misima meye mikali asijinse mejive tutomera kerengeri kiaro ngakiro je Kenya kayego sukagoji ngosukatole ose tora alia ekero abaraya bakoro chinsaze chintindi ekero tutigata zengane ingwana torase ayebiro ngwaro je kimani chungwa nero chorire koba omugaya ni asense meri ya Kenya kwanza uliona fanya naongea garabara asense meri ya Central na toko ndali nduri kukwana kende gyonsi ibono rende naki okwenda sobio wandai bado wanaongea hivyo karonzo msioka ngojenere na kinera kwane de na kwane dali na mangana makungu sana lakini rende Kenya na bere iko ni elina bono etome aibie komanya antoka nyabanda abacho ukuragiria toka nyabara ina bacho ukuragiri kuikabwetome ekegenge kyo bwade roranga kyo gusimekano enenrema egokonye ngakyo bwetoma ikyara suku no serikali ngo tebere nango tomere chibezo cha school lakini ora baibuli bago wakane v day out rende totegemea baadhi yana mtegemea janduguye ufa maskini iko bona rende ndugu yangu ukitegemea jandu yako oika ocho osirio bogimabwao koromo taka igetome oske gochibosio yamano manjumure kana tutumachi SMS cha semambia aboniga atojisome ekero ebiro biribiki kuri nataka sa turenda goika sense meri yebiro asiri ndiko ikena abatebeti chumana na kidoro cyo kwanda iguru ya mind ngakyo mind management and time management etere betu atebete about mind na tukatebana gati ya mind management na time management ikikere kya muhimu sara gandena mind management joshua gandena time management lakini je bonre rongo ratori ngire kya muhimu kuri nde tuntara ikabwa sense meyo nataka turarigereria mangana ane amangana gete bwetange pado napokwana ndanya kore goire mind management maambia go time management ikiano torai weekend ma ebintu bine nataka mangana ane owebuka buno mwanju murere buna sara buna nje buna choshwa dingana litangani utagete gwebuka nimeambiwa na banda rena utora kwa nebyoga maambinga and mind management na time management eke tutakire kwa avoid asobogi mabwao naliora amenya matuka mango so menye kore nobuya egente gitangani ogwa ebuka nimeambiwa natebiwa ekina kyo otakire wa void ekiara ozo da niliambiwa umuntu rabara otendo kyo bolimo
Omuntu rabara arete ndutate to kobetani. Aino no musani ubuna sara magaro sino musani ojemi. Omuntu naro etad but otagete gocha bona agotebie gendugete. Abono meto gocha tebi musani una niliambiwa. Ngwa kwana gendugete. Maybe ero bolimo gose erekene. Patuiso kwa fo idie diete nimeambiwa utaishi maisha mema. Ekina kigende getangani. Igende amarieta ane odebia semambia wana otagire kwa avoid aseone. Igende gia kabere. Otagire kwa avoid nimesikia. Ero mete na tena mito kura kwanira asumwanju muriri mambia. Ota nimesikia. Na igwete na ngongamba mwarenge. Na igwete buna no mbangire to kombegere nzumu. Nimba ni igwete na no kwarte. Yani nimesikia. Umesikia wapi? Umesikia wapi? Ulisikia wapi? So egente getangani kwa avoid nimeambiwa. Egia kabere nimesikia. Umesikia wapi? Ulisikia wapi? Inga kipo igwete ngane eliachete limetire chumbi. Umesikia likiwa aje. Inga kipo igwete. Igoiso kwa avoid nimesikia utafanya kazi yako mzuri na ande oskiojibozi. Egento kia gatatu. Yeah. Ndebo bano No, you're okay. I'm listening and I'm go on that. Again, to gia katatu walisema. Oikabwa avoid na walisema, walikusema nini? Wamesema nini? Wamesema nini kukuhusu? Wago robole baada wadana wamesema. Yaani wamesema nini? Avoid na wamekusema. Bona just avoid. Na bora nyona mpaka kukwana. Lakini ndekitoke kwana toke beka sengoro na wamenisema vibaya. Tena wamenisema vibaya, wameninuku vibaya, wamefanya nini? Iko ndo avoid na wamenisema. Walinisema wamenisema. Nge kibaho kwana. Oiso avoid yege ndekia sengoro yao. Ama ebinde bine. Yes. Na poko nyo wasukire wajibozi umwanju. Tegerera. Ama dendo weta sigete kwanyora bantu bakoseka. No hebara kosekera meteke Ronaldo we doubt mono mwanju bore sara na Joshua na nje usiku we doubt mono kero tebange teke Ronaldo tena nimeambiwa nimesikia wananisema usiku weta sabantu bale ba kwa njito bigijao ba koseka uko kumina bandani je ba ko gamba banda bangambire ngakingale nini ngakibasekayo bone rio twana otware birengere gedebi ngao lakini abo weto kwani abantu gosemba iwe timendera ndiro kwa ne bantu mbaiwa andiko madana abana bawe kabangamba bandana bwa babesana osekeruro cha bantu kete bali batano aseke nyoro gabo ona original bako gamba abanyo nekyombe babwate abanyo ne bintu bya bako gamba abono kwetali abatana bantawa ninje bako gamba abantawa ninje baterekete by the way nana bako nyana tali abaterekete na bako nyana tali abaterekete pi barabune bire ebintu bya babwate bagokora barabuka abanyene elinde otakere wa avoid wanasema. Walisema bano kodana wanasema nini? Yani arojena ebagonya kukwana lyoga. Avoid yebinde bine egetanga nduate bana wekebwa bene uniliambiwa. Uliambiwa nini? Niliambiwa. Umuntu ko dana ki ose tware ngikoma kwa dana ginaigwete niliambiwa. Ngoyoga tebet. Niliambiwa na tebet. Na tebet tiko gotebyaye. Nje lazima utaniambia. Kama huwezi kuniambia then keep it to yourself. Oiso wa avoid mangana ayo nimeambiwa, nimesikia, walisema, wanasema. You will ani ora amenye buya. Eba kwanire. Mba kwanete. Gosena na igure ngeke kwaiwa. By the way, ayana mangana maya and amangana aro. By the way, this is very factual. Tali fiction that we see in the movies. Ayana mangana factual and mangana abanta bangi bagwetere ebene kanisa, ebene mirimo, ebene chobisi, ebene chiskuru, ebene onyembali bakuruga jikoni, chicooks. And once ebembali banyapara bayipara everybody ana mangana omuntu agwocha anandiringana buneliga nabalira beko montako montacho tana igwete ngwate betego for that reason nje tuwakorane you see because mangana nabara mororo yo mtu Brighton ninga nimeambiwa amini niliambiwa nilisikia walisema wanasema ayana mangana ara yelyo muntu bwate umuntu umuwabanda atebe umuntu oro muwabara atebe wigenteke na itamwangusha but rende siri nero ye muyo mtu Brighton
Isa kobanga no gwate emirimo yao gokora ekuganete so much bona no time management yegochera. So isa kutwaranga your time no yebegete oyiasaine tikere gento keriyo gokora you will not have time for this. Todwara nimeambiwa, nimesema, wanasema, Ekero watching some gwetore umontongo yanga inchungo te gento na igwete ko mtai no I'm busy somewhere. You can't. Lakini yoli ogoswa to this trap. Otegera kabisa inchungo te. Inchunda te. Chungo na jevi mare matera. Yani jema tera tiga. And you listen. These things becomes you become vulnerable. Yani yoka babono omonto yes, yani umonto le vulnerable gocha sebinte. But siri ndio nimekwambia all you can as well listen. But ekarora still obwate binto kora you can't hear those things. Na ende na bore itonyora bantongo sekabari but trust me ekaro obwate usinibirengera libia obire somewhere na bota igunga bantu basekire. Usina bota aroro usina ona bantu mbekara stay up when you are engaged so much asibirengera libia. So ebinte esiri engage yourself so much. When you're engaging so much and they celebrate and they are speaking and laughing, you can't hear them. No rega, but you're exhausted. You can't hear whatever. Otherwise, nimeambiwa, nimesikia, walisema, wanasema, iyo iko kila pahali na imeletea watu wengi shida. Asa bantu bali kuwe hold na bali strong enough ukana these such things. Yes. Ikobono manjumuri ranga kingi nkyo okora igintu kitago chanda sogwa bwao tonya kobana nawo tegereta mangana yurubago mete ngorando muntu ete abantu bari no na baswati na ngumura mone kana bakorosa indagira abana bana baikaransa sigite bakonya gotebe na mangana nimeambiwa nimesikia na iwete na abantu te bago ngukugamba bare batere kembaga barerezo baitata tembaga angetiria was. That's true. Yani baitata bani gendo bakugamba nkeyo. And by the way, amangana yega nimeambiwa nilisikia walisema na wanasema onya ndira wike onya muntu ulita tajitia kubolia ebuyeka then trust me there is nothing. Hizo ni vitu zao za propaganda hii tunasema siasa. Because if somebody had an issue with you direct atakuja na kuulize na msolve nyinyi wawili. Onya misunderstanding kero you clear it out. Onya ko igukuru chinsema hiyo ni propaganda. Buna bono injina tugambe Joshua umetega mbonera abantu kugambana bade lakini yire mpwembe tugambe Joshua. Ahebwe koro kaya oendo David Joshua. Example ni tokutoye dore batato. Ahendo David Joshua. Toga ende bono gongora. Goso endo mente chumbi. Yani bono buna tutakwane ende Joshua bono ando lencho mobe. Eno ni staff room abwasi mole. Mole John, James na mumanyi gose nofse Alice. Bono kero mwakwanira alia. Ekero yago chikoirira orionde oyo tari mete ne none kaltu bwate meetings ngutwa to board meeting ngutwa to meeting arotaja ekera taja bone birengere biri okoira osema monta ko bona ki osene utera osina baibuli barangire buji school abaibuli baje school bahakwanira mangana academic bakwanira kibaku improve buji school bakwanira kibaku konyana na bali fanyore breakfast ngekebana baku improve school ayabona ori otaja ngonyoro kale chemima osingonyorore sale osingonyorore okiambe ngonyorore nyabende omobonda kibono ngakimwa tato njomba kende nkiare ngali getene bitina byo kabyare manya bitina mbiga mbiri liko matena yaya etweti ari twatena ya bali batakere motivation abana baitu batakere gwita ekerasi ngere batena kitakere korosi gwa kebe simiti takere igori baba ntuwakamba kende getene bitina byoga omwana morto maitu binari. Yani bono kwa bekire negative energy. Bono oyo wate bikako gen. Awatena ngete naigwa banda mpaka mbetikede maada. Eno mwalimu ni gaja goso. Yani nimesikia naigwa. Bono abono ebintu bateba. Yani abono kweruzi. Bono feneza karutwala nge meeting. Awatena ngete batena tuturu chibando emedorebe. Bateba. Yani torotena aki etwanjira na buna ya bana betu ko basira tore batukeyo. Na aki bateba. Walisema yani abono kweruzi. Hii ni ile habari imekorogwa. Yani asege kwendigite ke journalistic gate tawatebanga distorted information.
anto iko yikibuna yarege ena bantu mbaro batali ku intentionally ngankia yotachira so that they tell you the opposite ocha komori tanga botamba yangwa na kuocha to wacha nayo iko and such like but rende sio vizuri kupea mtu habari ambayo sio sahihi na wewe mwenye unaishika na sio vizuri confirm just for the sake yomorembe just confirm ngente kenata bugu nekere confirm from the source omonyene ono mwakoreraga mwenyene no wala bwata piece of mind yako bintu bia eretaka manyitinga kutoka nyuma ya tent manganara mungsekanite so if you have a problem with somebody just ask them mwakora na bjaigo tochiko tanga nilisikia nikasema wanasema nini we avoid this because yebi bintu ebine mito biroro no ina sabanya biashara no ina saba unchurulia ayo yani ebine bintu bikoleta wasama igo nabora kanga kwapireta igo mchezo kwende byakonyira umuntu because murubuli bwe biro unarekebisha tabia igo gukuinyuria nyakwebire how you have to sit down onya kwebire gento gete kwanyoranga kai gete gonya nebire maiga maragobana igwete nganyare banagangwane so you avoid those things thank you so much biasa ayo na yebiro bone tokanda sensemo ya check ya sinitora nambari bermatumire ke SMS na semambi ya boniga ekaro toko bakirambie kero mochorete ko baime yumuroberio na ekaro kwa konyekire na bothe na ya yebiro ankonyire iga na rimbi mona sebali banyanjete sana kero twajituka manyana bono ayuna to kwana twaligere na ayebiro na ralia konne twanya kore toso sensemeri ya check mashabiki ketos bia semabeta timu chetu team diaspora team jini ya machi team following na timu apanakosa gotoko bali anikiandagie kutoka tena soime yomoro good morning sana Brighton from to Qatar getting Ensakia round and clear be present all tari gedire tari ara kina te aban no alime yomoro ko do alia senseme ya do Qatar sinde nyabaka tena no ndime yomoro berio ga kyabana ba minto mogo sa seria mbuyamono asengenjo ya mangana maya moika matutebya asemambi ya aboni biyamono ngenda gutuma SMS chino ekaronde tukuigora nande igandara nambara byabo bantu meire gwetera as fan page puku yane ekarosara nera go endalia sensemo ya Ndizi esa profesora cosa na yora sauti mugrango no ali mimoroberi Tomosomi akondani Dolphin Mora akondani na abande bandikira kagete abangirande badikirega bwase platform ya Ndizi TV News Digital. All right, biamono sana and ochenga Sophie Kimi Motangi of every morning my team there. It's a wonderful day nyasatu anchere twaroreri tukoligia mambingi ya mashabiki onsi Ensakia Koronyangongo Junction getting you loud and clear. What have a lovely day. Nayo twaroreri tukoligia Dolphin Mora Sarah Brighton and Joshua. I want to say good morning, happy new Monday. Welcome to a wonderful new week. Our Lord has allowed us to meet again. Let his name be magnified forever and ever. Have a blessed new week. I am logged in watching you live till the end. Biamono sana baba nayo tuwali weekend ya Teresa Kemto. Good morning Brighton Sarah from Muranga Nikondani. Biamono sana Joan Dickrak out the morning Sarah and Brighton. Ndani Ensakia hadi tamati wishing you a blessed week. Asante sana. Tom Masomi Wakire agote bakuronya iwabu mabacho Nyamira County. Waziri mkuu nera agote bakweli kabisa Brighton SDA hakuna mambo ya siasa. Asante sana mekubaliana na hivi na hilo. Francis Onguso, Pastor Francis Onguso no are no murugio yo mwanchu kwa Ruth agote anga niko ndani Brighton and Sarah watching TV live. Asante sana Pastor Francis Onguso. God is good all the time. Makindu Getuma Koboranga Wakire Brighton and Sarah plus DJ Korwa DJ okay Korwa Kisumu mbuyabokiete asichinse mochirie ibere obo kongubore aroro ODM nigo echolete abantu abaenenu na UDA na barabo nigoti ba koigwana tikatusabe Nyasaye atorwanerere batanga chitimu echekero monta bacholete chi abanta benenu kabisa yobesho beshaya asante sana bro koruchinse mocha nyango soko tebanga morning following you yule moja na rankorwa diaspora whatever following and a happy new week. Good morning Sarah na Brighton asante sana Dennis Miruka kurwa biyonge
amo guika omweli asante sana byongega lechinsemo cha majoge basword omugaka matembeche gesoroben awataba madukani jijini Kisii tuned in na Ven onkuba mbiamono sana Mandere KE News morning sana na Brighton. I'm tuned in from Mokonge Bobas as usual. I never counted out in Ensakia session awatanga kubura se morobele bwenza asante sana. Onye toko gambwa toko genderera ekiagera nigo bakogera gwakoromukia onye toko gambwa toko genderera ekiagera nigo bakogera gwakoromukia oyuma kindu getuma kora Kisuma kama ujaongelelewa basi uko na kasoro lazima watu ongee juu yako gero bakugambire bakoromukia. Samson yaribongaga kiango bukioneri yabu eramani pamoja asante sana. Embusura engia korwa bonchali agoteba nigari imekurabu mwancha niko ndani na Honorable Doris Donya Toto Aburi na Yobesho Bishae na Eric Osoro Kerry Esther Victor Mondo Salome Onyoni Jones Bundi Amenya Umaturi Vincent Doti Kemto Latia Banda Bangi asante sana. Paul Nyamuamu whatever honor and glory be to God. Amen. Asante sana. Na Thomas Sangara Burkina Faso. Whatever pamoja tuned from Nyambogo. Okimira. Biamono sana. Biazano mwanjumuri jine SMS njiganda tako wase studio na chiko uwega ndodo wajisoma senjera ya vene asemambi ya una mashabiki donse bi asemwabeta biamona karomo chawarte koba imeandi Steven Robinson bomogusi aro Christine ndakora ni maitengo tomore SMS yao go cha studio eneli anyora na ni maitengo yotomore biamona mwaka Jackson Makori karbono bogete ora TV ya asemambi ya bon metaraisi bantu kuboka baso aseti bon mambi baturigere in the morning Borangeti ngora kote bona kore tuntu basi nini sika bokendu bororo etuani mede mande tuani re kobuga mbako enyenye odana ijogo inanisumba lakini ko kuturere igobone kro kwa bokire bona mambia to kwakira mbiamono mwenzi ni mede mwalimu Kennedy Nyabando ekara uturiri ma kwenda se school hane bono mede sa school ngo bungukire no kemisobi abande babungire abande bakubunga abande mambia ni mede na mwana cho ingoire nale yes otura mamu mwabo kemisobi modena boka Ensakia achagire bia sana iga mashabiki tons bi igo mbia moto ko bakira mbia bono ni medena Kennedy Nyabando soire assist mashabiki na mangale ne lina abande baba bali kokwana nanyo to yondali tawna tena tata inu ne chimamba ada inu ne chimamba ne ko mathintu ne chimambe jiri sataria ajikwana gine akateana abana ba mitega simo korane ngiya na into tunawafulia kofia ekromo ko torigirikera ndunduri ko nya kwedigereria na ndo jotere chikobe Ndizi TV anno muroberi bwensakia muroberi toyo inse yedioba yes ora bwensakia na maana ndetayo ni nambari moja kila wakati ananyo to musubati nyamatara iga ogonte bukarungwa na antai ga kisara moko bana Brighton maambia ari kuruguru ense meye agante biso biri matutu agante isobo gochiseino agante tenga jire yosobo Brighton ileta nevira ke tinga nyatali Catherine Christine mitutu agante nganko baligere sana igo nongo chimatutu ali kur from this side akogenda igo nante timba maiga agante sobo ere matutu junction asante sana baba bitutu na nare na umere tumusubati tega tante betirieta nero kali gonkwane wontenga sare Ensakia na Brighton naona sana kila asubuhi na everywhere watu wanatujua la friend weekend na lengase omochie o Nairobi ase enyangi ya musubati minto omonene okuruko Wilkista kemto osesa bina sobere tingari tatuma bokuru kwa Joash Magara Pastor Joash Magara na mamumu abo bantu kabisa kanyora batumanyite bombe so mashitwalenge hapa Hill SDA Church igobono nilisikia vizuri bagante ingo ikase studio back nkwa ni Brighton Makori noli batali korora oyokoro kwa Joshua utabante ati murubule bwensakia tunaona sana kini bagante irende oike Nairobi so that ba tuni ase TV ekanagale kingo gekinde lakini nilifurahia sana jengala ali Nairobi ngonyoranga ke
watu wanatutambua Ensakia koro Gusii. Asante sana. Igonkuganeria Cyrus Baraza amaya yune ndugu ya nene no musubati nanyorete musubati umuya batanga wakati umepata bibi mzuri wanyorete kitu chema. Igomba kolete nyangi nyasaye tiga ababwatesie na inu na maucha ke familia ino nyasaye ndre kubara. Asante sana timu Nairobi walitumiranete asobwamo. Bia sana mwanjumuriria sinchera ya abene mashabiki nara abatu message yabo nesimeweka yarukaruka nducenga nabange nteika gosomeno kumachere na corridor crossbani ya boda awatato kwa ni mamino betshebo lichinse machia byumbe ogokwa n'abana ba Boda Hill Academy Nicholas Agega na wale na Juliet mungino wa yana abana ba Sheri na Bildad Nyansongo stage yagoteba nwali imauta abikiro gotera kwa evangelist Nicholas Ogega mokorero monene. Asante sana twa producer Onyoli Rodevira amekuweka kwa record mpaka Friday. Asante sana Tom Mosomina yesoma Matiangyo Mondo. Asante naye nakole ku hoteli ya Buga Maturetorure Jared kuronya chichike mera na korolire alafu na Eric Mumanyo Soro kurwa Kiumbu Litaro. Asante sana. Na indengo abundo chenga na bubali yes. Now then, good morning. Abana Babinto Bwakire Ndizi TV. Yesterday after church, we got sad news. Kodwe Kenyero Kiabo Toto that a university student to join died. So for the family concerned, also sorry for the battered ones. When our case, Kodwa Gusii Raganga tuned in light away. Out the annual Miyomori, Konekabaru with the Council to Korean Yobanyo at Mangana Yokosia, Asumwaru Yugosoy University, as it do Mabuae. Arogo na boto dai nan kikiri daga siru mabwae manarito kuma nan kikiabete ni arwari taga sira go senga ki yabete sense me yabo tonto konde to to mengore to chiase amate nabasani bogo siru mwana oyo ore nkoko semeno ngo jasa baiboli pole sana Chris Arogo na boto tevi more about that akirende kinikiranyi kiruru sana omwana meta bule banga batanga no nyerenda kweteriri no nyakweretenda baseriri kigimariri na manyolete ntaramanya but kwarero mwana kwa mwiki mpaka masoma igoro then kwa nyolre loss hiyo ni pigo sana tunaombea hiyo familia obole mu kabisa. Edu no mangana amara rekoro Kajiado nere no ale na Lamek Samoita na nale kuro Kibirigo. Kiraonya kesi na no ale Miyomoro brother na sana Brighton niko ndani ya Ensakia hadi tamati. Mimi mana sana mwana takoba Miyomoro tutaka turanda sense media studio asindo makwira na litukira lero tuara kwande siasa matuka mange konendo yogoja studio mambia boniga padero mwana siasa ale konena na maita mangana ya basubati tukatura kwanda lero mang wiki yengima ose ya lengi breastfeeding week mangana yoko ongia bana igongo jara then umuhimu yako ongia mwana neliye asiri tukara tujukwana mangana breastfeeding lero na dile tukulio mwayo ase wiki yoko lia mangana breastfeeding kwende ngikara atojuteria kere siasa ngakyanyo jikyane na aliye kerokyo bogumende ase county ya Kisii konde chigakea lakini koneno mwana siasa konde sense meyende no mumanyale getura jukwana mangana siasa sinini tumaikwa na sensemo ya breastfeeding yo breastfeeding kogongyo mwana tumanyo obuimu bwoko gongamboro byo buna njomete na gongete no you must njina gongete mitinyange etatu no you have to nyonya for 6 ndende ngina ngote inje na gongete around 3 months everywhere mbwaso so even me I have a story to tell you one day so by the way now gongete 3 months I think 3 months mama na boko nyori speaking on the breastfeeding week I mentioned it yesterday we have a lot mata basubati mbaro ba kwa limirimo asichiobis babwata bane bingwerere kuna mikakati inafaa kufanywa as time goes by which motua ato awike gasiga na ndo minyoka anduira na nyomba abasubati maternity leave day after that atroch kwa nyolro mwana wana usa mwana takirogonge miaka ibere atakere miaka ibere but the first 6 months ana mabera ko mengi mwana di juma di go bora ana vera ko wanki mwana so lakini other counties
bachakire mirobelio kwa enable korosia se lactation places sabasuba yago chano mwana chinsagete ogonkyo mwana so that mwana obana mabere mono utamuuliza bana mabere mono chimbere go chiko bachinko you can even develop amarwere kago jango te biara mange buya breastfeeding aigo nyanyara dore kragense ya maneno sia bana kunete turanda sensa miri studio Joshua arato korera abirata to korenga na manyete atwire madukani ende naito kardo kwero bitu kirodi turanda magasetini ene ndi Steve Wansu bomba Gusii. Ndizi TV Obwansu Bwomo Gusii. Omwanchu muliriya bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televisioni yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba notisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV Obwansu Bwomo Gusii. The Ultimate Kids Carnival Week imerudi tena kwa kishindo zaidi katika hoteli ya Camel Park kuanzia tarehe 15 hadi 20 mwezi huu. Kutakuwa na face painting, zipline tour, car ride, tag of war, boat racing, goal target, kuogelea, modeling, sack racing na nyingine nyingi. Zawadi zitakuwa kemkem kama vile t-shirt, miavuli, water bottles, vinywaji na snacks. Na washindi wawili watapata trip kwenda Masai Mara. Mzazi, mpe mtoto wako na nafasi hii. Piga simu kwa nambari 0714386594 ama 0714915354 kwa kujiandikisha. Kumbuka, michezo hii yote itakuwa live Ndizi TV kuanzia saa 5 hadi saa 10 jioni. Hafla hii ni kwa ushirikiano wa Camel Park Adventures, Ndizi TV, True Foods, Choco Primo, Zesta na KCB. Omuremi giata kampani ya Sidco nigigo kumanya iguru yichimbusuro bwate echo chikwa mabwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa igatie chigunie merongene gwike merongene na isano chichikilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwendagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebren kubyense gosibye iguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyirigwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria keyemo niguragese chigunia egatie 53 gwike 55 chichikiro emerongo kianda. Ase kampani ya Sidco nigotogokora utafiti ye chimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa
obotatibo isaine Chimbuzirechi na ochire asechi agrovet echuchire angenaye bosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano na isato kianda isato enoti Seedco the African Seed Company Migonsi bi simeke musoro ya Seedco yenenga yelige salinene omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Obomo bwa azimio la umoja wa Kenya nigo bagenderete kumochia serikali asogotaikirania amaganio y'abananchi askeria bagosereire bachikubarusi obisi onyati bali gochikoikirania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samuel Ruto ni garokane komuchumurai bwekyama kya ODM rera Morodinga asoko ndra kuroberia mangana yokorobekana aiga sense yake Mwanchi umurigeria inega tiari agenderete gokorekana ase chinsemo ao imese ya Kenya ekero trachie gosangereria erio tokumanya senchira yo wikiranu onse yakere sokoria Jumatatu semanye Jumatatu ense yemo ya margoba na boigo chinse isato kiamo Nigorach kumirana na inche Evelyn Osero amo na inche Vincent Onyancha ekero kitoko bwatira nere Joshua utakuro somuno akwe Boigo tokubwatirana n'abasaki baito korwase chinsemo ao nigo trachi gokumanya bunagenderete wateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu Ndizi TV ubwansu bw'umugusii Bienvenido mancho muri Ndizi TV akarutore kurwasen semeyende ye studio cho shwari gali ito ya gatato akorrebuna amanyete nande bano tubekirabwa asinjira yabene to gwira sensemo yamagasete asebambi yabana kuri ndarago iroro nindo jiga yadana nara watebana where Brighton the parents could not be able to talk but through reliable source the boy was sick and rushed to Austro uraganga wadeana Bible imbaranya bara twara jinga chogo kwana korende ko mwana yigwete bobe na kamyo kigo cyangitali korende pati mbaya agasidio bogima bwaye ingurance zeme yabo toto pole sana goji ase family all right pole sana andoche narigiganero kurukwanga Cyrus Mukua agatoa good morning wakuu niko ndani kutoka Nairobi asante sana Ontita Geoffrey Onyancha from Tabaka Massive niko locked yene ndugu yana nkubwatia actually salimia sana mama Lydia na bana Sierra Jaden na Hayden asante sana sogotobwate bana mambi buya sana mwanchu morelia agaratore ime yomorobe yana utomera uchumbe yawe nyingi asemambi yaboniga Wedras platform chito Ndizi TV News Digital inasema ya Facebook Ndizi TV News inasema ya YouTube sezemeli ya Twitter kutoka @Ndizi TV News na boto nyora senjera ya abena semambi yabone SMS yaro ni gutuma gutira senambe yo ya 0792192834 twanyora senjera ya abena ndokwenda sema magazeti ya twenda sema ya magazeti tole nararia ya irobulitase Jumatatu elitukolia lero esari birebito bikumya ko majumuri twago ikirioro ni gombate gazeti ya The Standard na inchiri gombate gazeti ya Daily Nation gazeti ya The Standard linigo emuregerete na bono obomo bwa simyura umoja wa Kenya
nigo bwatwarire obwoba iguru ya ICC CAN oyunere prosecutor yekigambiro kirigi International Criminal Court ekero akagire gocha asense ya Kenya gokora etaro yaye anene gokwana n'umurai bwense gosikuriria ali akorekana ensemo yokurubigana igo bomo bwasimiro moja erigede na simuful at ICC Kanto ni batwara obwoba na ngakirende oyonda karego cha sense ya Kenya oyinere prosecutor ya International Criminal of Court then go jari agro kan ile tandide kodigirinde kan ngocha kala sense ya unyore asimionja aligederi uko gocha ase ikyo kigambireke buda police brutality njarengo na serikali ya dumigede chinguru wetanie kerengo lakini wano yonde ngo tarirare ense ya Kenya taro ya ene kara sense ya Kenya gobo mo bwasimiro moja ando jena bwatwarire obwoba Karim Khan ngocha kale igobono timedina ngori torase beji ya kane torina ninki aocha gokora se ubugare kulindigo mangana narara chikurigireri ase ense ya Kenya ekarongo digelio elinde ndirikirega iga ase beji yentangani buna nigo erega kone magiga yomongene bwe miaka ya rachire iga ekaratuka ka angimetenyi kianda karaire osega kwete ase garden yae kulingana na investigation ozobo tukibwacha kiwene kiombekiri ya DCI nigo bono kikwari koli fili osike gosoka buna nigo yaira emetinyi kianda ase amate ya nyagusira go discover osiko manya buna omosubati oyo gosemo ngino yo niga asiri obogima bwaye barabatamanyete igo ni emetinyi kianda ayindo junyo dina emetinyi kianda igo na biye kolenge ayindo junyo ligeri asenjera yobo ikiranu ose asobagale ase bechi ya imetorore na ningi kiabete ase ensemo yo niro jena Raila ni gagaro de na ya indundo dageti handshake na Ruto Raila rules out handshake deal with Ruto niga kane odena ya indundo dageti handshake na Ruto bari banyor bari batige duchingo makubwatekana ne bomb eri ya korekatente ase embassy ya America ase county ya Nairobi ase miaka meronge bere ni 25 years ya eri nigo bono bakare kobolina mbaranyora bwene bwabo boyo mbaranyore ngeri eri bari ere tuira mnankwa gubarenge korengana abange babo nigo batigere tu chinkoma abande bagatigir bakaba ibirema abande bagatigir uko abauko banekera bakare kobona yaya batakire kurigererigwa barigeri na kibago sukago jibosi ekere kyombegerigie korauna kafindu Agnes Kavindu senator ya Machakos ekere kyombengeri kurigeri victims abanda abanyorete chingoma kero kiatwarite omukutano na baraburi tukulia Jumamosi bagakuwa na lende mbatakire serikali ya United States of America na serikali ya Kenya kubwadana ilikwenda ki bakonyora obwene bwabo anene no enengeri ngegeri batebediwe ayusara no mwanjumurindo je na aramurekeire asiga seti ya The Standard ase krabu ya Arsenal wana Kenya dege ko yikore team ya Man City abritukuri gore kroba chiete ko ika sense meri ye penalty na barona kuire kombe ya Community Shield kana shenona Arsenal ne utetiga timaiga kunde ya yikore de team ya Man City na kuire kombe kino na roje mitando ba wate abne kombe kine kena bokengi chiko lakini kombe no you should say like that ndwar go ulinde chike no that's a cup yeah Community Shield lakini igo mwate metando base no asemole eko kwenu eko sana congratulations lakini bantu bange au kutarajia kama Arsenal ngo itaya nge Man City no yambali ba kora sensemo ya betting igo ba yeto ko yokana okonene sana because they knew Man City last Man City. And I know my brother Jeff Onyancha ni fan sana wa Man United. I know alibetia Man City. Watu wengi walibetia Man City. Bali wako peti igore ba yete. Wale tulikuwa na uaminifu tukasema ni Arsenal lazima waliponyoka sana. By the way Nairobi litatumesha kwa cold. Ina gora sebeje tangani ya The Standard. Ekaro to kwa regero ya Arsenal ndo chinero Nairobi litokega nga Arsenal beat Man City on penalties to lift Community Shield. Asante sana na nyendo wata mugosoli oli Jesus. Whatever Jesus. Anyway, heko sana wana Arsenal ase ogweto mamanya tukamugweto makocha gwikase chi penalty igwe gosoli yune tindi sana.
yaringe no nyina se World Cup yegendera tentwaro chenga team ya Sweden yagete timu ya USA yabasubati no nye timu ya USA yabwato mupira mokongo kabisa kulinde bagacha kubwerwa se ensemu ye penalty gobono asamane penalty mpira hudunda sana gobono heko sana kwa wanasenali kwira na wana se gazeti eyo eiroboli tobonene ase gazeti ya Daily Nation page ntangani nengana yo kuburo kwemiremo asabasa bange imense ya Kenya gose unemployment pandemic twanyolo chi pandemic chinyinge sana corona amangana nda manga mange kulende this other pandemic nigoro yo kuburo emiremo kwabasai ekyombe kelike korwa data ya Kenya National Bureau of Statistics oniko gia sokire bobisinga au kuburo emiremo kwabasai sense ya Kenya. It's very alarming endebono chi trend echi cyabere chintindi kegima nyoranga abana barabumba gende to graduate every year ngonyora tole kurwa se university taliemo talibere talisato kolenda cross all universities mense ya Kenya go graduate vale almost kero mwaka na igo yabe komo baromo nebwa baro kiwa bali batabwate mirimo bono kolengana nikyo mbekyo kia Kenya National Bureau of Statistics buna nateba nelinga 1.5% ase omwaka o 2022. By the end of 2022 nigo tuabwate 19.39 million Kenyans, underlining growth of 1.5% of the previous year. Yani 1.5% ne yabantu usabarokiwa bali batabwate mirimo asense ya Kenya. 2.97 million no mwaka 2023 no chagete yona ere namba yaba Kenya ya batabwate mirimo 2.97 million go translate to 3%. Igokoro 2022 is 1.5%. Olende 2023 yetwaswete at as of now is 3% increase. Abatabwate mirimo. More than half of Kenyans without jobs was 1.54 million people. Awari miaka merongevere go ike miaka merongevere na kianda awara basa still nigo bara under employment. Abande babwate bigasi bisinini osabane mbabwate pi. Igo bani kyombeke nigo kiatebire yasokiro roboti uru kiagera yarorengi ya Janero roba Kenya bamanye ingabantu mbabwate miremo ekiagera amabaga yimiremo tayo. Iga serikali nyara ko bagi kumugi getambukero ingana ya unemployment nere irubolito nenda bako nyora sepeji ya 5 na limo 5 na kabere na 5 na 3. Azimio Kenya Kwanza first meeting set for Wednesday ndoko rebati geterero Jumatatu onego bakali kumera na lichikolia Jumatano ekaratoroche Kimani Ichung'wa kura Kenya Kwanza na upio wandanyi kuru Azimio moja wani Kenya aya igamba chabaya kwanere lichikolia Jumatano koranga mbachikoiwa na bana litwacha gitabu litangano yumito Brighton. 25 years of pain, the forgotten victims of attack nyoranga a bomb yo mwako 1998. It was not 1997? 1998. All right. Okay. 1998 nalia a terror attack a sympathy ya US mia Nairobi yanya towa yo claim mama baya ba Kenya na bande kutigirwa chingu machinti ndino mintaira rali tukole Jumamosi. Tarehe 7 mna litukulia lero. In fact it was tarehe 7 mwezi wa 8 1998 correct. Igobono litukulia Jumamosi mna mitate ya committee nero royal senate eteneta mangana yo koranga na ki abanta baiga baranya ko bakwewa engere yabo se compensation kura sense ya America ekiagera bange bakwana nigo batigire tuchingu machintindi abande bakaukora abande menwe kaenda kando abande chimiro chikasira abande matutayo abande nini abande physically they were so much impacted. Igobono mbakwana tene committee yo koragwa na Agnes Kavindu Senator ya Machakos abwasa nuko inanga muraibu say is aware, very much aware. Wango iganga rosbale sabali go chi US bachikoranga na kibara abwateli the victims banyore na barabu haki yabo. Ayo na irobo litase page ya kabere ne page ya 3. Oigo tigatoga ndira ko sabira na kunyira chiamate chirichi atigere tu chingo machindi. Dikiagara bayiri bayito no barenge
abande walipenya hiyo mtihani. Tunashukuru Mungu. Education, sema yechisemi, KICD loses books purchase role to equipment agency. Wanikiumbekeli kia mangana a Kenya, Kenya what? KICD. Kenya Institute of Curriculum Development. Yes. Kia lucia mangana yoku ule vitabu gochasan equipment agency. Ayuntonyora sepeji ya 10 na alimo. Asante sana. Ne ngana ya asano ndo chine ya minteliga. Nagi producer ate. Ate mangana ya show KICD small yani mangana ali green initials. Okwana ini full na bora gotanda ni batirende ataverenga mbiya wachiri mekwa ginyo iria mangana Kenya Institute of Curriculum Development. Ndachinga ayo na roiro bolito mwanchu moligeria sigazeti tali mange nara yo senchira yo bwego ayo nara agendete ko base chigazeti twende kurenia sigazeti ya standard beji ya gatatu kyari ya kabere nduke ngende ya gatatu ne ligoro yo mosubati oyo mugano nagote bisara no likira mugano bugo kumisana ore ya njeri gituku omusubati oyo ni gasire metinyi akwa metinyi tano metinyi kianda bana barigete 9 months kendo kyo kumingelina omusubati oyo ni gakabero umwalimu isarta teacher ande boni gakonya akore biasera kuri ni gamenyete konyera bieka lakini umwana oye ore senior airport yani pilot asensi ya Kenya konya kumutumira 20,000 kilomoti ya bukibrende ya mamumu lakini kende mamumu aona bie komenyete maona basigani bakora tobo tuki ekero bachiete bakanyoro mubere bwo nginoyo okure metinyi kyanda na baoteba muna nigo esese ya kwete kando misoga yesese chinko ke chikujia kweto mochioyo ige minetirende mongino na bie komenyete tamyete nonde lakini ngonyara nge 20,000 kila omotienyi boigo no mwana oye naro menyete 300 meters kurwase musubati ya mete njeri ne tamayete na mamumu abo kule mbake kara wasiara bakara madena ya nyoko kule how bono muganuro mokongusana se beji ya agatatu ekero nyumba 10 aba bwatani banyumba 10 na bajite ko tebe basigana na yaya musubati uyo bolire metinyi gite gatanya koragana bone badete kurina umwana yakaraga tumiri chibese communication jaka beri gosere ni gabete chibese chaka rusiwe bengi direct ujese mamu mwabo metinyi kyanda so yani muri bwana na no muibulyo lakini bagoma jote abana umongino oyo komenyera bieka mbabwate shida gete na abana baye yika mwirira gachikomenya ere bieka lakini tatarende ne umongino lakini ndende tata neba rengoto tebara abana balenga bwate ujinsabu neba tatere mongino tabwate mwana nonde para abana no mojokoro mongino yigo no roje metinyi kyanda ori metinyi kyanda it's almost a year mind 9 months it's almost aikuzui akuleta shida ingeze nyumba 10 yaro ne mugano yina banda ta kumonta enda some metinyi kyanda metinyi kyanda times 20,000 salary 180,000 Ereko jengo tumali. Ona DC ya dene enderigina chiba seji ngakichara gocha. Eromete chiba seji mostly baote abona akorenga no mugano yo. Enanyuirege kake because mugano ni gore ubugo ichani. Kero ju mwibuli yako sira 9 months utamanyeti nandi chiba seji ya ni gachifiki setie bengi buna chiaguga ichikwenda simi direct. Kibono rinde nyambaringa in terms buna mugano goteba no gotari kunyo kubwatiriringa kagichara chibastia soire lakini mamo mino bwana it's very painful amondo rabo kanyara somere mete ntu akwanete nakina batukana gukwanira itukore ichuma abantu akore to kwana nkiragere abantu banga bayibuli yani baye banga bayibuli baba konya umubuli amenyete arabieka bune nyoni buna bono rojinjeri amenyete arabieka hakini gachika babana abambatano muhangane na bonzi no asa complicated mangana makong sana yuna poko nyora se beji ya gatatu ni nanjingo na ngonya gendara nyekole nyesomendore engaki ire bonge beji ya gatatu ni murgedena ngaki bono timu eri ya chorwa no mugavana bwe county ya Kericho kudiri akitiba siji atumike tobe cha Rundian victims ngaki
chikurigirwe karondo jina ba kodete useba mugirire county secretary Wesley Ball igoro yobotumike bwejibese jinga kisia korti gatumika na ndinga kichali yetwe boiga sebeja kana ne muregede na kibona omobwazi miuro moja wa Kenya pokale kwamereria ogocha kwa International Criminal Court Kalmkan na kiakarigo tara since ya Kenya bono oba mobwazi miuro moja ndibwa atwaliro bwoba abinya some asebeji ya akane ende bwe somere asinjera ya abene umuraibo mobwazi miuro moja Raila Morodinga ni gate bruna ya inje tageti nusu mukate osindageti handshake kolende ni goto tageti kurire naki inclusivity ekoba ase serikali ekara machiri serikali ya Kenya kwanza buna nonye no kwenda na mabaga y'abantu emirimo tena niti buna etakeide lakini okande onereta tageti handshake umuraibo ense no arasense mo ya central anekara ndate kwegerera igoro yamangana ye finance bill union finance bill judge order to three charge bench about chikuriria ya mangana ye finance bill asense media supreme court torandenga kibao chikorwa amachiwa abo chesa matuko alebosio ekrongo charali go ikase bechi ya gatano gatatu ni gemorgetena the dialogue agenda part 3 mbali getega na ingikira gere chingwane jinchi gendande Iwote kwa somerana chinkwane nchigenda buna Brighton botamba whatever na bokunyera sebeja ata na totona why talks are going nowhere abine beji ya gatano na gatatu gaseti ya testara na ikiro ngendere ose ora charara ya tigana charara kidogo asepeji ya kabere ne mulkerete chibichane mirangari cha Bakenya bali babwatranitiwe ase omu basokano bwe bomb olio kolegetari asimpasi ya US se county ya Nairobi ati abono masubati Leonora ati enono ale lochungu munuru etukorole side ye baro bale miuko batali korora ande kuna wenye waliponea sana Mungu aliwabariki kolende bono chinkwana igoro yoko nyore compensation chigenderete abuna nakumanyanga e committee ilikorawa na Kavindu mbache batarirense ya US bwangwiga egera bachikoranga naki abakenya baigana barabo bakoewa ekinua mugongo kyagera bande ngo basiritie mirimo oyo siritia maiso takonyora miremende na indi naruchi bagote bagali nguchi wakiru montesi miu buganga no bokonyu tagete others lost friends and such like igobono omwanchwa omoligereria ayuna arairese abulita sepeji yakabere ne page ya gatatu ase gazeti ya Daily Nation page ya kane ne moligeretenga Wednesday picked for initial meeting as talks inch closer yobono achingwane chiga chiko korokoro azimio la umoja wa Kenya na azimio na Kenya kwanza niko chiko cha kapene litukulia Jumatano nyora kere timu ne wate timu yabo azimio bakora wana Kalonzo Musyoka na boigo Kenya kwanza bakora wana Kimani Ichung'wa ayundo china rairo bolito nekerondo chebicha yomo raibwe kiama kia azimio la umoja wa Kenya amano mbunge bwensemo ya Kitutu Masaba Cliff ngoko baideli ngoko whatever that's why alonjeti agro grave gisairo lakini mostly famous ngoko and alianza hiyo nini ngoko center biamono kegime karbalinga se county ya Nyamira biamono sana ayoka gendrete Ruto bear tax pain to grow economy odabrengale mereria ebangeyo egere tonyara ko batugukine uchumi kira kine babya endrende chitaxi china bachira baisa korusu that's according to me but gazeti ya mutabanga bear the tax pain to grow economy oraiben se diskuligoro nere na alinga sensemo ya Sagana State Lodge ase county ya Nyeri tukoligora Karnaro Chalenge alikuwa shupavu sana alikuwa naimba sana and bakamwekera matera lia yanje tena abantu bakagoka sana that's our president nanje te kanisa nanje ta matera kabisa no ale gali ndoche no mokonyo Yerigati Gashagwa omorai mabunge waralia mabunge Ndindi Nyoro Kiharu asante nindocho mugavana we county ya Kiambu indocho mo prime cabinet minister indocho muraibwa bangia sebunge Msubati ani Waiguru
no baramo atabatenga we shall build our country on a solid foundation based on the taxes we pay. Atatamangana yo kabesa apana, no way. We have to sacrifice as Kenyans to build that foundation kubwatikana ne amangana ye taxi ya Kenya bakuru. Asante sana page ende ya gatano na limo nimulkeretenga na ki a bomb inside the ticking time bomb that is Kenya's job crisis. Nekorange bomb ye neregrete mirimo ye mabagaye mirimo apolita sense ya Kenya in which way wanchu muligereria abo wesomera asipeje gatano na limo orenga employment pandemic ena kiere sense ya Kenya. Ayondo chingana rairobulito asipeji ya gatano na limo kulinde peji ya gatano na gatatu nero ni muliketenga Kenyan graduates writing papers for foreign students to make ends meet. Wa no Kenya ikira bwa maene hoko borokwe mirimo wana ba graduates kura sense ya Kenya wanaandikia foreign students baba akana muntu gokorera matem kabisa kwa mwebesa muntu kulikira notes muntu gokorera kirigento. So that's how deep the unemployment pandemic chire into. Plan to block retired public servants from county jobs. A bill, a bill seek to ensure no one stays in acting capacity for more than 6 months. All right, they should not be employed on a permanent basis, but only engaged as consultants. Yes, Yeneko, Nyakilifi South MP Kenny Chonga, we want the county spurred from employing retired civil servants on a permanent basis. Why are you employing former public servants on a permanent and the pensionable again? Abantu bana balige igoro cha masakara kero bana go graduate bali no jobs in Kenya. This one is very much in order. What do you say about an experience in Kero to takarene? Experience no. Lakini ndio maitisuko na abanta bange to in counties to na serikali abantu bali kiremeremo bali bakorere meno. It's so sad konyore governor ya serve 10 years and kwewe miremo akore miremo permanent yes serikali. So it's quite unfortunate because when nemo wasiri o trade abantu mbaro basomete trade bali squadranyo miremo tonyo arena no wasiri for example bono no wasiri umuntu gore tinte abo yana bara umusani one to there say no muntu konyoro mu principal he hands around 120 ngi umuntu serio principal and no the county oje como asinada kuri musara around 200 tigabe principal nyoro muntu mungao akore management. That's why the economy taki no money. We have a wrong way to go. Yes, we have a very long way to go. For example, we say it's there is it to have an Alfred Mutua and Muasiro Foreign Affairs. Foreign Affairs, yeah. He has served as the governor of Majakos for 10 years. And he was a government spokesperson. A very government spokesperson. A very governor. A very governor. For how many terms? 2 terms. 2 terms. 10 years. Obeiro wasiri. Bono oyero so mabono kandi akwe mero. To isaira siobuna. Obeiro mpaka spokesman ya State House. Ochire Kisumu I think it said Kisumu was Siaya oiru nande mero ya serikali. Oiru mero ya serikali. Bono surely intuno abana no barisika. No na abaho so mabarabundi bacho kwe mero. Bacho bawe mero. Bono kwa makanyora se job opportunities. At experience 5 years or 10 years. Why with a mayor students fresh from university? You know that experience. Upon very sharp. You know, Monto Hocho training. You know, Monto Hocho training just by the training. By the training for 1 week, 2 weeks, then they are good to go. Where do you have experience? 5 years. You do like Brighton. Tikatoburani. Experience 3 years. You've not already been given that chance. It is now you are looking that job. That's very unfair. I mean, to be work experience. We just go. Now, this is going to account. Chito, Kisii and Nyamira, arigeri abantu baroro. That's the fact. Ndurgo itonde, go sandurgo sukumonde. Lakini nene fact na ki
enkyo montara akore miaka 5 ikomia sigete na ndo morete nande mwega sure there's some sharp people para agerense Yesu kiojibosio fresh mind lakini kila mtu lakini dunia iko na work experience dunia ina huruma ile wacha kuumiza unataka abatamanga this matches my my credentials ina match sana otrimba kwa chinsa alibona work experience. By the way, I think in any ministry we don't need a politician. We don't need a politician. We need somebody okorete gento getekera. There's some people basomira mangana governance, bantu basomira mangana trade, bantu basomete ebinte binge. Yes. Kindende bono Kenya ni Kenya na nchi yetu ni Kenya. But we are doing things on the wrong way. Government according to qualifications chai. If at all she doesn't qualify, onyata qualified this kind of job, there is a job automatically you qualify. Kekora ta monto omobeke ga just because na nanti yao automatically ngamote into which is a family. That's very wrong. Mangana makongsa. That's very wrong. Laki nganti aganya utalure na boku ngakera suko goromo jando no. Igento kia to sumbuire, it's about friendship. Yeah. Nepotism na cransum even vitu janta sense ani okoli wadio mondo tu na bone saliro moirione na kababu tama eti ko pale tino ene camera but this salio de na lenda na ko mwegeli tu na yo okore meremei oria ni gale posa orotu there sometimes na corruption antu bata kirenga yani umpatie hivi na yeye ndiye akupenda hiyo sio favor you qualify for that lakini hata tengo unajua hapa azima sijui nini and such like to watch. I think that's where embrace yake tutuerenze ya Kenya. There's some things to gora mpaka nyasawo kuminga nkiki boni. Nje akaronde aligose oyondere tindi kama mochi ani oyondere ligatika shawa na abo mochumbe first time matira akaba mokonyi bomona bense erendo jingo sukara sini erengo sukara na kaga lakini na bande bande ba served for more than 20 years and there and kwa makowa yiro arenda ayune abange sana lakini rende talmangana ayo nere kogera rende na bintu bira na maga mete no friendship nango sadire gazi ayo naro agendrete koba ime yense ya Kenya kiangira ne nagererie sime mongwara nara igo watebanga morning introduce from taxi tuko pamoja hadi mwisho ngombaligirite antu ba taxi gali saka walia building no manyeto ndali ni maite ngomanyeta abange sana li ngedeni wani ngwana jibasukira nimede saka nimede ba angwenjo swad ni mete Duke Imbarali automatically na bange no Eric I know people man ya umunyakiro go banarali mu akagete go mu tambe go murabu ubwate premier asante sana Dadius kwa jinsi ya taxi ya bwa gote bana tuligerere mbia sana wanchite sana mu rubuli bwe bwatoke bakwani bonsi yabo no nanyo ndira bali bakwenda bali babwate kigali chino yes Chikoenda se county ya 047 awa wanatupenda sana kuturiri bale lilibako nya kubanga bandalia kuturiri bale ngotubwati bale amalieta bone bire batini nya ligeta segete gonya so bandika chingo nyoralisa kale batuligirite kura sumu chibusongo mete tubwa taxi ali tubwate ya Sakawa na Sonic Moinali umwezi ya masham Sonic ntubwate Marieta chire konyenya turokora mbrek bastvakhny ngoyenyera tori Fred nara wantra barundi wakili ito abasani ba mbali gali zone baba makabuli baralia yes ya bodani yes babo Marieta ba chire ngoyenyerande baba Steven ngoyenyeranda asenjera ya bene tunashukuru sana kiarango tubwati mole asumuru bwensake ndo jenjengo ko rande nseme magaseti kerando jena chite technical training institute ngijiro nyora obokonyi kurwa sensema ya World Bank ende bagendreli obokode bwabo nindo jena ekyombe gya Kenya National Union of Teachers Secretary General Colonizo yu agarogobolia serikali na EOC Union serikali yengeje Teachers Union nyuma batara rosia monjoli asikyombe geri kya NSSF reductions ayuna arondoje Colonizo yu agarakoboli serikali na badara akora amonjoli yu ebeje 16
neri mregete goro ya plast babies yani bali banyo ndo bokongu kurwase ensemeri ya ebomu ili ya tuase mu Nairobi wikabana bataranyora aboene bwabo usobate naro kwane dali agate abuna omwana onenere mwana engake ini galenge morito nige bwatere neti akajaka iguru umwana 2 months later umwana oyina bale mere nere familia igagika mwanga abantu bakamwanga mwako yakera kiregin lakini I don't think so mwako nakabwate na lakini nyasaye kwikale bwabera and I don't think akitutaberete nyasaye patrende kuira mbuya no soka ebweka so that you motigere these other items yaganiti because that is the time koganiti so much but when you talk about around I think you could everything why you nande tali ancha obomo antali ancha she was normally she was working yaso kama bino muntu chabona bono tora gento getoke why are you behaving like that kama munyama abakwandita mangana malitali kuna watu hawana utu njia sense mya magaseti na kolera wa aserit kolera lero sara na inche timbo atimange kolendenera na aligere na rutengana ke police will be hit hard by housing tax ane nkwa na yomori kyobatambe se wizara yobole dibwaime Raymond Omolo ekara kwanire tegoro ya 1.5% affordable housing tax karata tenga banyanyimbo mbachi kwa kumoniki agara majority of them already they have breached the 1/3 rule on salaries migaya kwanata chinga kikiranete as a committee a public accounts committee on the National Assembly kerobono ya assembly ya 2021-2022 financial year na ikiranete bose we committee yo ekarata abanyanyimbo already baetaniri ekerengo kelike kirorero asemesara yabo tumanye tinkerengo kikebe etaniri kolende abanyanyimbo na mo kutumanya kabisa because you've already breached 1/3 rule on salaries egono they will be hit hard ande bwensi obwate gota 27 gojigoro goikanera jigo kongontwa kechibono lindo murame sinate tena ina renjere ya moyo kwena kina na kiuchumi gochiko you have to bear the pain of the tax so that we can ona tigatoganye torore naki ekobagochi bosio toko rema gasidi abase tukora torenga yomugani itekire yagocha ntoganya no chire na botoko swase meri yomchedera asemambi yabone konene gotebuna aturarire mangana enokem agrovet yotoka somo chobosongo turabatebina binto kibiri bigotoka ase ensemeri chinga icho shonyebe kirase embeo gabu ndojo mwachumuria agrovet yo enokem by the way na riogondiria rwori gie sana munduta agorero gali karigo itachinsobono sana mete sobono ne nonsense sobono ekoro kuna mkomba mwiko ni mbaya sana ndo itararo ragerete kama kwenye sio keregere chinye ni gatigati ugotiga gutsobo gendera tegwa it's not time endelea anyway mwanchumulie mnoro chigabo asset yao Nokem Agrovet Limited ni company bono ekonia amaliogonsi pi yebimeri bya mugondo abege ekonia amaliogonsi pi yetugo abo igomba bwata mangana veterinary services o veterinary drugs ayubi yetugo buna nagotebye ngombe tari ko bwate mbego ebinere bichandete ngombe konyore ngombe lisankuri aya malionya aligerere tigoro ngombe kona witira chindende ngombe kona kurara rovyo igo ayo onsino yanyora sensemo ya Enokem ama yabo nigara certified ani nigare ngire na gwanjiro kabisa nekyombekeligyo korenga na kumanyanga na kibinto bigwenerete gutumika mbija bira sobo tumeki amaliogo ne obwoyo ne chinyeke go seeds nigo chire certified burunge kegima baigomba bwate amangana yobolemi obotugibwe bichuchu mbabwata nyogotete kugore bichuchu kuchakira gechuchu keri tukerimo yes noko binyora gari egere obumulemi igo bano to baisa go kwa moyo go se to baisa go chandeka ngainda nyore bona malio yetugo malio yebimeri ngingo nyora chinyeke chire certified ngingo nyora bwoyo twagotebinga Enokem Agrovet Limited Brighton na baga nkonya watebia na ine chinsa ya irenga
chire ase umuchibo songo bia sana nabo kogenda alia mbabwate sensembo angeshe amagutari karaka group falcon nabo kwenda ali rende na obanyora alia karukwa abanyore nabo konyora bokoreri bwabo na twagotebiriga asumocho yobosongo erinde naye bugorire bintu abo togani onyakoreteru igintu gitikire fake yenda mbakali ende naye bwenyorere ebintu bine bitwagotebiri asimambi yabone oigo no bagutuka mbarabare magacho Ahuru Plaza Market Plaza yes Market Plaza ali no kubanyora erinde kwanyora bokorere bwabo asante sana bia mono sana ando je photoman Evans Nyamwario Nyanumba awote banawakilisha Nyandere Starlight Media fans Salam Club Nyamira County niko ndani obale ni msurengia Andrew Matunda na wale live kwenye Nyamira Town asante raba Nyamira mnatuangalia sana tunashukuru Vinley Momanyi kurwa Nyamaiya Omolo Shop na my wife Purity wakire byake gimekia baba asante Frida Monica agotebanga Vansi Kere Blessings yoga mokwania omugaka kerecha ari michoki nera utanga nonde ime kabisa buya sana majubari twenda sensemiriri yomutumoko tumanyanga yombo ino itekire ikaralito atena kawe ikani yojo kwanda mangana breastfeeding breastfeeding asimambia bona torena ndio mwana atakere kogonga metinyerenga miakerenga nandenga ki engomore ndagira ko story ko mwendagira ino tojo kwanira ekero yalenge breastfeeding week ya ekwera litko dialero asemambi ya aboni gontos kene on this TV wansu bomo Gusii Ndizi TV ubwansu bomo Gusii. Twaichanire koralia ogukwa kwa mama Salome Ongeri kurwa Kabsabet nigale mwana o Cosmas Ongeri nomonyina Magdalene Nyakerario Ongeri musubati omwabo nyagosira John Omwata nyagosira Gabriel Maisiba nyagosira Alexina Mora nyagosira Bosire James Ogega Ongeri kurwa Busia Patrick Ongwae kurwa Mungori Eskimo nyagosira Gwaro nigale kamati ya nyagosira Leticia, Monica, Pacifica na Marcela, Mary na Pauline. Nigale ngina Pamela Mwango Ongeri na Dennis Ongeri. Ngina koro Maxwell, Ved, Dosi Maisiba Ongeri, Kem Kemunto Ongeri, Tafari Matundura Ongeri. Abachokoro lyabaye ngamona Nadia Kemunto Aquila, Maxine Nyakara Aquila, Etana Kemunto Karanja na Damian Matundura Karanja. Ngina Moke Ondieki, Omwata, Julian Maisiba, Flora Atuti, Gwaro Bosire, Robert Ogega, Rose Ongwae, Benedict Ongwae, Nabande. Omuberoye